pamiar sesami. Rajang rauh ketemu malih sarang detiang. Mogi sami kena rayu, elingang, sani durung sang subscribe, lan like unggahan detiangipun niki. Mogi-mogi presiden mapi koleh becik. Ringgalahe kadimangkin titiang jagin latarang ngeninin indek kawentenan puisi Bali anyar termaning tegas nyane. Inggih, idedani para pamiarsa rahajeng miar sayang. Yining selohin puisi Bali anyar punika matiosan ring soroh tembang sekadi macepat kidung utawi kekawin. Ring dije puisi Bali anyar inggih punika karya sastra sane ngangge bahasa Bali. Tur susunanipun kaiket antuk wirama utawi irama, wirasa utawi imajinasi, miwah kose basa. Puisi Bali anyar puniki dados kuacen utawi kedeklamasian kadiasa punika. Kawentenan kasusastraan puisi puniki kemedalang duk warsa siu 950 dasasia sane kamuat ring majalah Medan Bahasa Bali. Wenten silih sinunggil puisi sane memurde bahasa Bali. Pekaryan Suntari PR. Puisi puniki pinake karya sastra Bali anyar sane medal ka pertama. Sane ke adegang pinaga tunggak panglima puisi Bali anyar. Selanturnya nih, ini panglima sastra puisi Bali anyar puniki manut buku tonggak baru sastra Bali modern. Wendan punika Yayasan Wahana Dharma Sastra Sukawati. Sane ngemedalang pupulan puisi Kidung Republik Warsa siu 997 oleh Bapak Mande Sanggra. Buku puniki preside nadosang sang pengawin nyane ngemolihang pikoleh sastra Rens. Tiosan punika ring Singaraja nalar wenten kewangun Yayasan Kawi Sastra Mandala sane ngemedalang pupulan puisi Bali modern sane memurde Satria Kula Dewa warsa siu 900 uludasa kutus oleh I Gusti Putu Antara. Maosang ngeninin indik puisi Bali anyar puniki risi jroning kawentenan nyane puisi Bali anyar puniki kuwangun atau mengkudang-kudang wangun minekadi. Ka pertama tema. Tema inggih punika penyinahan paundukan puisi napi sani kasurat pacang nyinahang pabesen sani kengin kesobiahang ring sang pamiarsa utawi pendengar. Wenten puisi dados merupa indik pengajah agama, kesinatrian utawi kepahlawanan, miwah gambaran masyarakat Bali. Umpamipun, tema utawi untengnyane kepahlawanan sekadi margerana, mati nguda, miwah sane tiosan. Kaping kalih, murde utawi judul. Murde puniki pacang nentuang indik napi daging puisi punika. Murde dados merupa pesengan genah utawi kahanan turmaning keterangan. Umpamipun Pura Agung Jagatnata pikardi Wayan Rugag Nataran. Kaping 3 kanthi suara utawi rima. Ring sajeroning wangun puisi kanthi suara puniki dahat mautama pesan. Duaning kanthi suara puniki sane ngawinang puisi punika becik kepireng lan kewacen. Saha bahasanyane presiden ngulangunin sang sane miar sayang. Kaping 4 lengkara utawi kalimat. Lengkara ring puisi puniki dados katugal-tugal kedatosang antuk makudang-kudang baris.
Tugelan lengkare sane dados baris puniki keparinama enjambemen ring bahasa Indonesia. Keping 5 wenten imaji utawi rasa saha nalar kewastanin daya bayang. Ring sasuratan pengawi stade ngawatuang daging kekawian nyane mangde sang sane ngawacen seneng preside kadinyinga ngerasayang miwah preside punika nudut kayun sang sane miar sayang. Keping 6 wenten kose basa utawi diksi. Keweruhan sang kawi inik kewentenan kose basa sane wenten ring puisi punika sane nyantenang daging puisi punika dados becik. Wenten puisi sane ngangge bahasa Bali kasar, wenten sane ngangge bahasa kepare, bahasa sor, madya, miwah, bahasa singgih kadya sapunika ring sajeroning kawentenan kose basa. Inggih idedane pamirsa sareng sami ring sajeroning kawentenan puisi Bali anyar yening cingakin ring kawentenane rikala irage jagi ngarianin miwah jage punika nyarengin ring sajeroning lomba puisi punika wenten sinalih tunggil punika sane sandang keuratiang luwiripun sekadi tema murde, wicara, wirasa, wirama, semida, miwah, wates, lengkara. Inggih idedane pamirsa, ring sajeroning kawentenan puisi Bali anyar puniki taler sampun wenten ring sajeroning unggahan video titiang ring periodisasi kasusastraan bahasa Bali sane bahasa Indonesia punika sampun ketlatarang ngeninin inde makudang-kudang murde puisi sane kekaryanin oleh makudang-kudang para pengawi irike dados idedane cingak ring video periodisasi kasusastraan Bali. Ring kawentenane sane mangkin titiang nenten lali puniki ngunjarang suksema banget majang ring idedane pamirsa sane sampun punika nonton video titiang mogi-mogi presida mapikoleh majang ring para siswa-siswi menawi kirang ring sajeroning pengeresep ngeresepang daging video puniki dados punika cingakin punika sasuratan ring deskripsi ini punika wenten file dados download kadiasa punika mogi-mogi rahayu sareng sami elingang like lan subscribe. Inggih idedane pamirsa sareng sami kadiasa punika presida uncarang titiang menawi teu wenten sanetan kar sering kayun titiang nunas gengrene sinampura. Sene mangkin puputang titiang antuk parama santi. Om Shanti Shanti Shanti.